Riri thogora wa muturire uthiite na mbere na gwakiriria Kenya na njira nene. Mutongoria wa bururi Gitahi William Ruto augite thirikari yake ni irikitie kuhiukia mubango wa kunina thina uyu uria warehirwo ni ngombo nene igicungiriria kugwa kwa economy ya Kenya. Nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha. Akiaria hindi ya igongona ria kanitha wa Sotik County ni Bomet augite kuhetukira macera make nja wa bururi ni ahotete kwamukira bilioni ta kunyihira igana rimwe ria 10 wiki irahetukire guku kirigirira kwamukira kigina kingi kuma kuri andu a wendi mwega. Kigina kiria augite ni giguteithiriria hari kurwa na thogora wa muturire undu umwe na gukuria bururi uyu na njira nene. Pesa karibu bilioni 110 kwa sababu ya vile nimepanga mambo ya uchumi. Wiki hii kwa mapenzi ya Mungu, kuanzia kesho mtaona tena vile tutapata pesa ingine kutoka marafiki na waegezaji ambao sasa wameamini ya kwamba Kenya iko katika barabara ya kuokoka. Agitetera ngirimiti ya wendia wa maguta gatagati ga thirikari na thirikari mubango uria uikaine ta G2G. Ruto ni uritie Kenya matigathikiririe propaganda kuma kuri mwaho wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition, akiuga mubango uyu wina kiguni na mabururi mangi gitaro-ini kia Afrika ya irathiro mari kihitaitano-ini gia kuhimbiria kumana na wagiriru wa tafarira ino. Ile transaction tumefanya na Saudia na UAE, leo watu ya Uganda, watu ya Tanzania, watu wa Rwanda ndio wanaenda kutafuta ile sisi tayari tuko naye, because our transaction was the best. Wagi wa mawira naguo gicungiriria Kenya guthie na mbere na guthinika riri thogora wa muturire wa batirite. President Ruto ni uritie ambunge kwanjiria gwa karabu ya kiriu OAD iri ta njira imwe ya guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi matakuhira 300 ya kiriu, kiongerera na kuga igithia kuma nja wa bururi ni mehariirie kunyitana na bururi wa Kenya hari uthondeki na uthunduri wa mieke ya mawira. Tuna sign bilateral labor agreements ili to export labor ya Kenya. Kila wiki tunataka export ya labor watu 3,000 ama 5,000 kila wiki waende wafanye kazi katika duniani kote. Akiumagario ni atongoria matiganite ari ni hamwe na Senator Cherargei ni mahimbiire na gutugiria thirikari ni kuhimbiria mitaratara ya kurwa na thogora wa muturire, makiuga no kwa ihinda muturire ukorwo gicokereria haria wari. Indi nakio kiuria ni hihi a Kenya maguthie na mbere na guthinika nginyari. Unajua penye ichi ilikuwa na penye iko sahi, we are going for greatness and we are aware anything that you do for economy is for the betterment of all of us.